Christina mukim kabasyong basa Haga singi balang jong ketayo kata haka khat riu tarik benai rempang arjar arpoar ikong Christina mukim ban ikong Kaikha harengkat kedor barsenong upar jorbel kilami syakmat harengkat ki Sakhi ban pensisha baka Jingkynnoh dagi katto kani longkemi garo hagine ki singi kibladap bakini ki arngut ki longkemi kiladon kti hak bakni Iaki Jaka jong kasenong abri village kalong ka bomsong nia bat klem ki Sakhi ki babiang Henry dah kaliang jong kini kilong kemi kata ke Christina bat ke kong Kaikha kila kentat ye kini ke Jingkynnoh jong ki dah ke boong bakane ke Jaka ke kong Kaikha Sabrina kala thit na ke kong Bayamon Mukim rengkat kikot kisla ki babiang bat ladino sya ke kong Christina Mukim harengkat kikot kisla ki babiang rengkat ru bat ke NOC na ke senong opar jorbil bat kumjuru nausim jong garaj marwet Christina mukim kabasyong basa hapo senong kasikiling te ngawan mentakasni ban pensyai Halor ketuka kubor kabala mi hakini kisni ki bala dep ba ngala syak keno haketuka kubor ba ngala kni bat ne kni jurbor ya ka Jaka kabadon hang ne hapo upper jorbil ane mo ka Jaka but ya haketuk Halor ketuka Jingkynnoh jungki long ngasnu si hadu kata namarkum ka nongchong snong hapo hang ne kasikiling ngatip ba ngang klem kni ya ketuka Jaka but katuka Jaka kade ka Jaka kabadon hapo upper jorbil area but ngala thit ro da ka ba ka snong katip ba da ka ba shai ba ngala thit lut ya ka ha long lengba ka rule and regulation ma jong ka snong man kamte ngathit na ka kong na i kong Kaikha Sabrina I have purchased it from you. Yes. Okay. Yes. Te ngal atit na i but iru hakapor ba i dia nga nia dia tit hapo kasnong. Lengba rengkat lembat ki executive member lengba ke jingtip jong kasnong. But kala hand over lut ki dokumen jong ka bar khot hanga. Hoi ki don lut hang ne ki dokumen bakala hand over damar ka Jaka kamdi ka Jaka ka ba light ndika di ka Jaka ba register. Kadi ka Jaka ka bala deb register na du Shwa by in tit na ita ikong bayaman mukim kat kum ka jingtip jonga namar ila submit lut ka dokumen hangamo te ka Jaka ka bala register na lor kata kum ka Kaikha ru ka batit na ka kong bayaman mukim makaru kala yo ya ka pata bat kala yo ru ya ki NOC na ko asnong bat ki sales dit barok hoy te ndi banga shutit ya ka Jaka ndre nga da pek ya ki kot kisla jongka habang ayu ki kot kisla ki biang hoy lada ngai itnat ya ka Jaka ngan thit kum ka try snong beli ngam don hok seban thit namar ki hatu ka kubor ki pen pau banga ngam de ka jai khasi lene ngam de ka jai garu ki ong ba nga ngam la ban thit Jaka ya kane ka Jaka ka badon hang ne upper jorbil bali ngam la ban thit wat ka snong ka klem dabi ya nga lane na ka office jong usim ru ki klem dabi ya nga ba nga ngam la ban thit namar sabang ngade ka jantia ngade ka Christina mukim hitip bahat rai mukim ki de ki jantia ma te lada kini ki briu ki ba penmi khubor ki ong bangam don hok ban thit te hakano ka dur king hakano ka nongrim king ngasniu bakam don nongrim ka jingkren jong kita ka long baseless ka long meaningless namar bale ki ngatip ha ngam itu yaki tu ki briu ki ba penmi news ro against ka kerteng jonga ngam itu iki wat harai hasnong ro kim don kerteng ha register snong ro ha ka all killing area thai kim don kerteng pengan ong yafi Halor kani ka Jaka bangala thit na ka Kaikha Sabrina bun sin wat usim ro wat ka snong ro kila I warning yakini ki briu ki ba shong be an ha ka Jaka jonga kum upovitro sangma bat u Jamester moment bat dang don ro ki ba ya shong lang hang tu te nalor kata ba u ka snong kala I warning yaki bakin mi no kim long kim ko ngu ki long ki briu ki ba satar hadu kata nalor kata te ngala I show usim ya ka complain but usim ro ula dep I ya ka full and final ula I last and final warning to peacefully vacate the land encroached and illegally occupied by you means by Povitro Sangma Jamester Momin but associate ma so Halor kan ko order haba usim ula I ya ki ka taru kim long kim ko ngu but kim buram ya kata ka office jong usim te
Halor kata ngan lek kumno mo namar nga ngamdi kata ka briu ka bakwa ban yashwa yadat ban penmis nam ban wanra kata ka ke jing snusi na kata ka daw nga ngamban se haba kim ngi kim ko ngu ya ka office jong sim kim ko ngu ya ka shnong ngamban se nga approach ya ka angin ngali sya po police station hapo khana para bat ngala file ya ka FIR bat ka FIR junga la de register hapo kut ru mentah kadang yat hapo kut haba kadang yat hapo kut nga kun ka try jaka nga ko ngu iki baka an ka hukum yangi bangim de ban don kano ke jingis ngusi hapdeng jongi ma hapdeng jonga bat kitu ki briu ki ba kambe an ya ka jaka jonga te tangkum tahi na kaliang jonga ka try jaka nga lawan ban pensyai ya kata ka jaka na marbele nga nganum ailat hi dalele lada kitu ki briu ki bakeno yang kim don full evidence kim dei hok na du mentakas ni nga ong yaki nga kerpat yaki ba kim dei hok shu ban penbot nam nene ban penmi khubor claim da don kita ki evidence ki full evidence na ka shnong but na ka office jong usim right na marka shnong ro ka don rukat lembat ni ka upper jobil secretary ro don rukat lembat ni ha te ki tip ha ya ka a shaphang ka ne ka jaka. I am Kaikha Saprana. In the recent days, I have come to see from the YouTube a certain person called Mrs. Martha, supported by a lady called Rinku Muni, Elias Nanda, and some few other people. They have tried to encroach my land in two places. Okay. So, the first one is at Pilankata. I have bought the land at Pilankata from a person called Leela Rai of Yangkuli village, Right Marwait, Million Shimship, Riboy district, Meghalaya. And the land which I purchased, I have started developing it. Prior to my development, there was no disturbance. But when I started the development, till yesterday, they have disturbed me. They have stopped my workers. They have threatened my workers. And they have told to the police, I think they have also put an FIR against me, of which they have no evidence. If media is interested, if the people of Meghalaya is interested, if the local people are interested, dig out the truth and see where is their evidence. This Mrs. Martha and associate, they have made their GPS map for that land they have purchased from Pilankata village council. It was previously known as Pilankata Forest Reserve, and they have purchased it and made a GPS. So my land is outside the GPS, the map, outside the map, and my land is between their land and PWD. Their land does not touch the road, but my land is between their map, between their land and the road. So here, where is the evidence, Mrs. Martha? Show your evidence. Don't threaten me. And without the proper documents of the village, because you cannot get it without any proper documents. And another one is, without getting the proper documents from the Right Marwait Cianship office, can you get it? This is just a nuisance created by some greedy people who wanted to do all these disturbances, not by me, but by those people who have made the YouTube some few days ago. Yes. I have taken the full NOC certified by the Rambashnon. When I told them that there are some people staying on my land, forcibly encroaching illegally,
they told me they don't know who is Povitro Sanma. He is not a member of the village Upper Jorbil Kilin. And they also have told me James Dar Momin. He is also not a member of Upper Jorbil Kilin. And some few associates. They are all not known to the village. Now, the village have already given me as an NOC saying that whatever, as a legal owner of the land, whatever I want to do, whatever action I will take up, they have given me the full right as a legal owner of the land. Now, having my full right as a legal owner of the land, I have sold it off to Mrs. Christina Mukim. तो पहले पर था तो जो जमीन लेता था तो कायका नहीं लेता था। तो हम लोग पहले बार में हम सेक्रेटरी भी नहीं बनता था। उस टाइम यहाँ में डैम था, यहाँ में भी एक तो डैम था। तो हम लोग काम कर रहा था तो हाजिरा करके देखा हुआ था। लेकिन कायका मैडम ने ये तो रास्ता भी जमीन भी ले लिया। तो फिर अभी सब जमीन भी ले लिया लोग। हाँ, तो उस टाइम में हम लोग करके देखा हुआ है। तो कौन सा उसका जमीन नहीं है बोल के बोलता है, कौन सा उसको फ्री में देता है बोलता है। अगर हम लोग मिलने से तो हम लोग को फ्री में लेता था, लेगा कि नहीं? हाँ, वो उसका मालिक है, वो खरीदता है, उसी का होने पड़ेगा। हम लोग का किसी का ये नहीं है। अगर हम मिलने से तो अगर हम घरों है ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा का जमीन छीनेगा तो, दूसरा का अगर खेती छीनेगा तो होगा नहीं क्या? नहीं होगा ना। इसलिए हम लोग बात करता है। अभी तक भी मैडम का सब में हम लोग जिस दिन हम लोग अभी अपर जोन में रहता है वो भी हम लोग का सम्मिलन करता है। तो अभी पहले में तो वो अब्रिश देश में ये करता है, लेकिन वो तो हम लोग वो मालूम नहीं। लेकिन अभी तक भी हम लोग मैडम साथ में रहता है। तो हम लोग उसी का मती तो मती रहने पड़ेगा उसी का। दूसरा का होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी समझदार है ना, समझदार है। तो इसलिए हम लोग दूसरा का मती छीनेगा, आप नहीं छीनेगा ना, दखल नहीं करेगा ना। इसलिए हम लोग पे ना सब समझ के हम लोग आराम से बोलते। खाए का अभी तक अभी तो डायमंड का साथ में अभी डायमंड मुकिम के साथ में बिक्री कर दिया। तो इसलिए लोकल का बिक्री कर दिया, इसका जमीन हो गया अभी। तो ये जमीन तो उसका जमीन तो बिक्री कर दिया इसको। इसलिए अभी हम लोग भी शामिल है। तो ये रास्ता भी हम लोग पहले से भी हम लोग देखा, इधर डैम था, इधर डैम था। हम लोग काम करता है इधर में, वो खरीद करने का समय हम लोग देखा हुआ है। हाँ, अलाउ नहीं था, लेकिन अभी तक पे देखो आता है। लेकिन जैसे इधर तो हम लोग का ये रास्ता नहीं है। बेले में तो फुटपाथ था, बेले में तो फुटपाथ था। क्योंकि आप तो इतना खर्चा करके भी लगाया हुआ है।